Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Intom tafu biżejjed kemm din is-sensiela qegħdin nieħdu gost insemmawkom u anke fis-sensiela ta' qabel għana u għanijiet minn tal-antik. U illum għandna pjaċir nippreżentawkom wieħed mill-isbaħ fatti li qatt għandna Pawlu Sejkel. Imma magħna fl-istudju wkoll għandna lil Giuseppe Spanjol li barra li għandi l-fatti u sessa l għandu l-esperjenza tiegħu bħala għannejt tal-fatti u wkoll il-Mikil Kumbo l-Iżgej li dawna jafuh sewwa għannew miegħu u jistgħu ikellmuna naħseb iktar minn ħadd ieħor fuq. Zepp, intik merba jiena dan il-fatt ta' Giuseppe u Marija, xi kemm taħseb li ilu li għannieh Pawlu? Ara, Pawlu, għanet tal-fattijiet kien tajjeb ħafna Pawlu kawwieħed u wew, dik iż-żmien Pawlu. Il-bida l-fattijiet, dur fatti ilu jagħmlu żmien minn dejjem niftakru jagħmlu dur fatt. Jena jindoq xie 32 sena, 30 sena. U kien ġu għamlu dil-program, dil-fatt. Imma inti bħala speċi storji issa, dina magħrufa ħafna, anka Giuseppe u Marija. Nisimgħu ħafna nies li dejjem jridu jisimgħu dan hekk nagħmluh u jridu jisimgħu għax donnu fih xi ħaġa l kif janneħ Pawlu. Li dan donnu lin-nies, kum meta jannieh dan kien speċi iżomhom tal-post. Pawlu kien jiġbdek għax Pawlu kien iktar ma janni u jispjega u jiċċura u ma kienx jitfixkel. Meta jgħid fatt Pawlu kien qisu jibqa' sejjer bl-istess ritmu u jqagħdu ma' kriterji kien ipoġġihom u Pawlu bil-forsa l-fattijiet kien jiġbdek. Min kien inti tiftakru Pawlu x'veru? Iva niftakru wkoll. Niftakru dawn l-affarijiet kien jagħmilhom u kont sikwit indoqqhom jien meta kien ikollu xi waħda. Niġġenna biex nismaħħana u naġġenna qot nindoqqa kull darba għax kellu ħafna fattijiet sbieħ u kellu tal-ħajja tiegħu meta għaddietek il-ħajja tiegħu kif għaddew ma għaddiex fuq il-fatt kien għamel waħda wkoll. Sewa. Għax kellu leħnu qisu għalloċċ għalihom dawn l-affarijiet. Sewa, ħalli mela nisimgħu daqsxejn waħda niskuża ruħi ftit għall-bidu il-mod kif jiftaħ u anke xi ħsejjes nemmula ma ġara xejn, imma dan affarijiet normali meta jsiru u rekordjati minn nies li ma tantx ikunu tal-affari tagħhom f'dina dik li hija teknoloġija. Ħa nisimgħu. Mela din taraw, dak leħen sabiħ li għandu hawnhekk Pawlu u ħalli nitkellmu wara. Komplu. Il-missir
ma blisem ta' Giuseppi bla rosija ma kienx kontent. Dar fuq martu u vertija biex jara l-bicċa xinija. Alla jek binti il-lum ħaċitħa jena zgur xeba nadija. Il-missier il-bintu sejja, bintu pronta resqet leħ, wil-ġaħmar ħannar sarila mietarat lik ħaltajneħ. Ara binti sejjer nejtek, ob missierek la titħal. Il-rispondi għalli nejdlek, inti xkellem eħiħal. Ejwa pa il-risponditu, ma tilkomx għax minnkom sajt. Ġala darba intom smajtu illum il-veru rrit inajt. Darba min batitni nishtri, ma Giuseppi fitri inqajt. Marja għalli jena inħabba li mħabba le marra pietaj. Ara binti sejjer nejdlek, għandi darba naħfirilek. Il-Giuseppi kellem tarġa, ħajtek zgur li naħfirilek. Darba martu il-vertija, biex barra ma tħallix. Lanqas bes tixref mid-dieqa bil-Giuseppi ma jkellmix. Erbatijim għaddew minn fuqhom, lanqas bes law lil xoxin. Giuseppi skanta ġab fiħen nifsu kif it-tnej ġew mifrodin. Ħamed xar jiġri u jitħabar, il-Marija għat-mara. Giuseppi skanta ġab fiħen nifsu kif dik id-dar ibbandona. Giuseppi veru abbandona, ejwa dar mux il-Marija. Dik l-istampa ġol għal-tijaw, lejn l-għar kien esemmijaw. Inħallu għal-Giuseppi jaħseb, fuq Marija lejn l-għar. Immarru fuq dik l-imsejkna ħannaraw minn Marija sar. L-imsejkna ta' Marija malu aġoddar dejjem edha, għax tiftakar dik il-kilma illi missiera l-mewt kien weda. Il-Giuseppi f'amma issemmi, dina spess titlob għalih, ma tistax tala għajnejja għax il-lej kollu issemmi. Taħseb illum u taħseb għada, iktar taħseb ma bil-ħeġ. Dina saret mermila bis-sodda xieħdet ma' kif inxieħdet ġewwa
صبية بديت تدور عزيزة بنتي لا تقطش قلبي علاش مش صدقة الوطن أما بتسبس السفرة رطتيت لماريا ما نفلحش إن صبري إزيد الموت نحسها جاية لمش حيلاتها أكل البنتا المسير أطلب البيتشا سير يا حفنا دين الأفاري أحتاج حزين سيرات البيتشا برانتي التابب جيبونا كيف الماريا رافايني لم فرطتا اليسو منا أبو أمامي شتير أنا ينسير نيدكم سنيدكم مش عشرين إما المرتاني عند بنتكم والسيبلي اللي من نفير ممشي مستبيب قالولو بشين أيموة من جسدا إما المرتى اللي عند بنتكم والسيبلي اللي بيهو وطبا اسحبوا جيبوا من تريدو حلي ايديكم في تقول اللي بدكم مريضة بقلبها وبوسيبلي بالصدفة الطبيب كيف مدار حرج الجناتوري كم فوندو سيعملوا العزيزة بنته وفوق وجههم الموت حاسوا ضربة واحدة دي اللي مسكنا الجناتوري هاي تحتيها طلبته البركة تحهم وتلمسكنا الإيدينا السماجيتو حنينا منا الماريا يا حري بيش تتشافي ذاك البريميو تطبطية لباتي دين الموت من تماريا هرسية تاج الرجال بايز كل من سما بالموتحة بيستوعمل ملك دارفيز تلمسكنا تاماريا لبسة بايدة ولبسوها لربا ونص من تفلاشية جاتيبوت أبيض وعدوى ولا كبيرة ملار وهان ورا البيت دي كتر باللي من كانت محبوبة الماريا كل حد يعرفها كيف الماريا من دار حرجو فرنت شحتو واجو الكارو من الجارين تحا ورايا جمتريو مارو شكوارتا من حين كيف فضل صبش الشمس كون مستحبية استمعوا النفر من طرف الرجة موت حفرو تلاقونية ورقت الدير الفكة مرتي الشفة ميتة عدي
وريحنا كامبانيولي ألبوم سودا ومبكي ديكنا شبات وايفا وصابيحة لبحالة ما كنا وسيبو عيني يا سويت وما ضحكاني وشفايتاني وبالقلوب دين الموت من تاماريا جوزيف بسما لا رزنحا لا نتان بدايك فيا ساتشمتيريو كل مرمحا ام جو تحلو للماريا إني سمسم دودحلي بتشمتيريو دفنو الماريا من السبت وحرجي ورا سجراجو بني مصطفي كن جوزيبي في تاكاسكيل بالانتحال جوتشي ميتيريو الدق استماو تاريوي شملت انفاتا بيرامي Giuseppe da Calua e ششتس لا سيدي فاو رحرين يا لاس سجار ملار شملت انفاتا يا ليلى Giuseppe من تحت السير برد الزاج على حر دربا للمريا ريتنا رايين كسبت من دين الكلمة ديال الجريلة ديك النهار بداية دور في الشميتريو صبيش اسيب الابارتاحة وراسية وستاند باتية بدش البورة تكلم كين الأبر من تاماريا ما ستيسيبو إمكن بلحر سيلا وعنارو ما أبر إمكا حرفين مربشيانا تامنوا ما ستاش أشكين لاوز من نبيح بلا أعتبرها جو مكشوفاتا ونالكلمين أو تستاو مريا ميتا اسم بيوتاتي للشبين كيف أراتي الاسكريزيوني دلري وحده روحه صار بدايك في وياتي فوق وجهه مرياريت يعلى من تحت التراب إما كبستها يعملوا طالع لا تنوتا ما كلوش دم من ديح بداية الطيار Forses ma fanno Giuseppe Btinka el Fibna al Ead Yeki Nihsia Liao Jawani el Sibelonda Libya يتفن الدفع دم في الوقت اللي كان في الدفع لمخفات الطرفين مار بشيانا شم جبية بقون ومسعات الدفين كيف رمحة في الحفيرة عن الأبار صارف طاحين ببقونا للكبد اللي لمسعنا حتى الرابين بسكبين
Mela, mek smajna dak il-fatt sabiet u Giuseppe u Marija, ġuż, dana meqti doqqilom għax ta' meqti. Grazzi u għallu ta' ċanċa. U minnu masħabu? Grazzi u spiteri, il-kużin U ferfer bondin. Ġammari Bondin. Sewa. ta' ferfer. Sewa, issa. It-tlieta mizzajtun da' u daqqa. U l-għanna jokol mizzajtun. Biex ma Tajjeb. kemmix kot l-imsejda, insomma. Tajjeb. Etziju. Ġi minnek u kol. Tajjeb. Issa ħalli nisimaw fatti uħor, darba għajdin daqxie wahda ta' minnu Zeb. Dak destin tal-bis janni hu stess. Janis, Paolo de Gabriele stess. Paolo de Gabriele l-bis. Tajjeb. Ħalli nisimaw. U għendrin il-pupa għajdoqlu prim, pero mennikum meti kumpani jemmek ma nux meti kumpani. Tebżax, maġġara xej. Ħalli nisimaw. Why
Mela, emmek kif smajtu, għanna dak il-fatt interessanti ħafna, Zepp, jidin xi waħda l-istorja tiegħu dan il-fatt. Kif sar dan il-fatt? Dan, Ħaġa min kitbu, nibdew. dan nismaħħom jgħadu li kitbu għalli ħfillu Mikil il-Bambino. Sewa. U il-bis biex dun ma kienx jura. Mhux hekk? Miskin. U għalli mowlu Mikil? il-Bambino Sewa. u għanni l-ewwel darba l-busket. Sewa. Nismaħħom jgħadu. Tajjeb. Fat sabiħ, Iva veru. għal-kem ġiraja kirew, il-bis miskin, kellu xi 22 sena. Meta għama. Meta għamal bis. Sewa. U kien għanni l-ewwel darba l-busket, insomma, u fatt għanqellek dunax. kallu- Mill-bidu sal-axħar u kif jgħanniħ, Speċi irrit għandek. nufjen. Kallu familja kbira u għarzeb. Pero, Kallu familja kbira. pero jisa għandek ix-xogħol ta' żewġ artisti, il-Bambino Il-Bambino kien. u l-ieħor. Tajjeb, ikonu nieħu xorta ħażina għax qed jafas, però żgur li dan kien programm li jagħti tifkira sabiħa. Il-daw it-tnejn minn nies kbar, sew il-Pawlu Sejkel u anke il-Pawlu Bies. Jiena nirringrazzjakom u nisedinkom għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Grazzi. Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.